Kapanong lai, ka deustur kan thai khasi, kanang yel alu jongkari India. Kabalami na ini ying terap, ibrang dan hadu menta, hakasnong nong rimai, bat hakahima nong krau. Ayo jeng tiap dulu mbak ka kot. Baka panong lai amtang baka long ka daw ka jeng syak penyap adu lai pu arngot ki sipai pareng. Henrei ka long ka daw ru, ya ka balami kata ka bagi ong ka nong krau masaka, ani kata yang persyak kipat ya pom khasi, haka sautarik uyayong, jong ka snam khat praspa ar pandai ringkat utir sing bat kipat ya pom jong u. Ken ka kot, ya ka bratho espang jong ka kaya thu ru. Baka panong lai kala yang yere persyak ya ki sipai pareng hadu lai sin lai wat, ringkat bagi kipat ki kentai khasi. Bagi ka daw labu mala ena makating jong ka kasat ka badan hapo nang mai bat ya ka skul ka badan hapo nong thayu. Kam tam e lamba ka kot ya ka bratho do ba Daniel Stone nang do. Ya berai keteng a lady freedom fighter of India. Ya dekat la pelai pai ba aka arkunat uyong arjar arfu ar tau ba jambor war iam ke KCDC ringkat ka jadalang ru i profesor badak lerwar ba Victor ni bat komjur unong tho bat kwe de kri kra pakat jongkari ba kacai andriu. Ya dekat la pelai aka jalang pai ba ka pelong conference hall jangka Khasils Autonomous District Council. Ubat jambor war ubolong ru MDC ya ka baulong ikman ya ka snong balami ka panong lai hapakan hakani ka jelang ulo ongkum ya ka ka panong lai lady freedom fighter barat ko da advocate for the buram jogi to the Supreme Court iba Daniel Stone donglai. Ka riu krau jom ka jat nri pat kani si ru ngesno ba ka khot ya ki riu it ri bi jum ba kin shim ya kani ka sinta bala da ka dei bangin bu ya ki dokumen ya ki jin kho ki jin tar kumbale tran shakmat ki nongkran ki jungi Nagalang jong ka district council misno ban khot pi ba pinwan lengba jong ka ni ka yen ka badon buram ka bangila ban tini sa ka perthai ba hapo ka jat ban riu ka jungi nidan ya ki ne riu krau ki riu slur ki jungi ki ba ka kertang ka jungi kan im kan sa patang la patang ha ki generation ki ban dangwan nang ni shikmat kalong ka ba ngamma ya kaban lembes ngosorong ba ya ka jinjia ka bala jia chispa pra ko kundai sinam bensua ko kene ke jat pendriu ke chu daki kam beslur jom ka phanong lai ka dei bahagani resi nyenyo banbu ya ka dokumen ka bansa pateng baro si kata kadang dei tang ka history kabang yefu kana pateng la pateng ya ka jing slur jong ka ne ka long kani hagaban yang rengkap bat kisipai ki baslur jong utirot sing siem jong ka himan nong klau hakisnam khat praspa aku kendai hadu khat praspa lai bulai sausnam kenti naga benta banyakun persya ya gajin persang ban hombor Nagaland the British government lengba usim darussa te menta gasni nilayo banbu sendan da kakok dokumen official dokumen kabang perkat ba ki pateng jong ka jat penriu ke jongi
kinum kulachu ya kene gari crowd jumi nakajak inde karen yang jong ka phanong lai ngayo I ba kam shimla duna e ye ki forward ki women freedom fighter ki badam hagalis hagatho jong ka jingkan mau jong ka ring dia ba ko hagapor ba yekon ba ka sorgar British hakitu kisman Paganda tapi yang keluar kalau kepura sisi abang itu hakum kenega jingan hakabangi la banyak lumlang banyak aypura ya kenega itu berapa jongi lepas nonglan sudah mengenai ini yang supaya berpupa bagi seorang eksekusi kebersihan nama pengaruh ke sisi ketenderai juga kedehi nasional merah di bagi mi juga yang mi nak nasional merah di nama kalau spesial kalau kerpan mata jongaru Hakabede ibat kene gakon. Te labuan ki blekren ba syo bat sim sipon buat re katu kan itu setan ahli ki ma ki ba 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 media samlang kuman penpau yang badan hapo jonga Hakabede ibat kene gakon. Kebanin kong kalau ba iba Samuel mentani lam kemat ki dia lam kesai ki dia Hakabede ibat kene ba kata kalau kan kombo lene kane kan kombo ji thwa lene ka documentation. Nama kali kalau ke badan kan hadu kata-kata Hakabede khamtam kiriu kra ki blaya haki po ki bakhan chwa nama ni nada sibon ki jitho ajtar na kali yang kejongi kumbala pen pau pada kata kejonga ni mala yo nama ba kala jah haki po ki pateng ki ba kali kalau kombo jitho pada long hakar pam kababnya ba kepala pendidikan di Hakabede berkene ke jingtrei nama bah kali ke jok berkapate ke pemerintah basibun kiri ustad kam tabe lagi kena samla ini bidan buan kini ki samla puli benhange ni habanya ya rekat pada jenia juga buat kila ni sibun kisengnya dan ni kita beliau ki theories Hakabede berkata kombo jitwa barkum jur Hakabede bar ketho katar dan ni hakale Joshua berkuwi di Hakabede berkene ngala keli ya ibat Daniel nama rumah kadang pi ni kalau kombo jitho kebangi hapan dan berkapa kali documentation kiba buan kiri hak pertai hak balasya asensyar hak kilo sensyar nongway kata kebangi orang ka colonial rule kiba buan lagi jitho kiri kiba kibo himaki hindi ban baklai kata kiba buan ki jitho kiba niyo bat kiba ni shusha ni abun sien kali kiba thwa hi deki no sensyar ki colonial rules Bat hak percaya sama besar. Ini tangnya hangi ke hari India. Bat kui kiri haki doba. Kuka doba Afrika ke doba Asia. Hak berapun kiri berana kau kerja sensiar. Jongki bor nongway ki colonial rulers. Kiri baki go bojik thok bangla depan orang mentah. Dia nama kata kita bi ki reu ki kau berkat. Ki nong seng ni ki seng ni berapa. Kuwait kita bi ekor saya di nasional sport Afrika. But how ulah spek yang baca Afrika bat ke ba gini ki brave pasensya ki lebo ki jingtho bari ka bakta ke history jo bajai bari ka bakta ke history jo kari de hakane ka juk ka paten bamta barami ki kraw perkhat ki rew start ka rew shampa ki dei ban bo ka jingkli lagi ta ki jingbo jingtho ki long ne ki bangina bat beriang de hakre dei bat kali ka ngam chipa yo ban kuliah ka ban regal yo ban kan bono tho la kli ba Daniel ki tembe jitip kiba pilawa na kata kenika kuat jubli halor ke panong lai ila phayanga dan bibliografi dan ke par jitip gaba ila pendan kam na kata kenika kuat de ngai bagi dan hawai ni mla pania ila jadi berbo jitho ada gini pareng dia sosial to bor rei ila yo aru jitho la thoro lagi rio shampang bibari khasi mereka berpengemen berkata I will see how na kalongba phim sim la eno ban lek ban pili ban toket pada ban wajib tiap nagire shampang nagire utmen ki barang yo ban tip pateng ya ke ek baca hati tu buat yo mabila yo ban lek ban kili mo yo ban lek kili nagi hopping stone iwe kita but kiwe dia kat tempat ni ki rekrau mi fata silindo long way ni ki krau perhat krau jo jadi beliau Layo kan keren di basket rules ini, but kiwe dia oh kini kim dan show hasla pertai. Ndoi nama kan dia hak ni obedi dah kan ring yo hak
pendekat teknik di sini wei wali soye ni orang kena kabur kan mau ke memory tiada ada kena baca kabur ke bangga kan dia pip dan dia pito kena kata ni pendekat kabur kan mau macam mereka panggil apa syariat pada pateng belajar ya kayak mana jahat pateng belajar dah kabaya itu pateng belajar itu pateng kabur kan mau macam ki kabani jual dua hati no way ke post memory kan dia orang berengkam hidup kata hak bedai bat ke documentation tidak ada kata aku ini kabur belajar Daniel, kalau dia ke rumah pelajar yang sejam ke berengkap berkijing tu hak itu mai jingtip ke pelawat nak jangan ngangkat ke jopi hak jo ke poru pelawat lu yang ke jingtip nak ini kiri sempang kibra yo belum bandang yang ke jingtip nak keleng sodong jo kene kali kasih jingtip yang jo ni